Hello, akamkazia macho, akampenda. Ndugu yangu, karibu leo katika tafakari ya maisha ya Mtakatifu Hyacinth. Huyu alizaliwa huko Poland ila baadaye akaenda Roma. Alipokuwa padre, alikutana na Mtakatifu Dominiko katika mahubiri yake, akamsikia, baadaye akajiunga na shirika la Mtakatifu Dominiko ili la wahubiri, ndugu wahubiri. Sasa ndugu yangu, ambacho tunajifunza leo ni kwamba wewe ukisikia mahubiri unapata ujumbe binafsi, mafundisho fulani unapata ujumbe binafsi, ama unasema bwana angekuepo fulani hapa, haya mahubiri angemfaa, haya mafundisho angemfaa. Ndugu yangu, kila ujumbe unaosikia ukisema hivyo, manake wewe hutakaa ujifunze hata siku moja. Kwa hiyo inafaa basi, na unakaribishwa na mimi nakaribishwa kwamba mafundisho ninayoyasikia, mahubiri ninayoyasikia, kwanza kabisa niseme huu ujumbe una manufaa gani kwangu? Ninaweza kujifunza nini mimi binafsi? Kwa sababu usipofikiri hivyo, usipofikiria hivyo, usipoomba kwa namna hiyo, usipochukulia ujumbe ama mahubiri kwa namna hiyo, hutakaa upate ujumbe wako binafsi hata siku moja. Kwa sababu kila fundisho, kila mahubiri yanakuja na sauti fulani hivi ambayo inakuelekeza ubadilike wewe binafsi, nibadilike mimi binafsi. Sasa nikianza kusema angekuepo fulani hapa, angekuepo mtu fulani hapa, ujumbe ungemfaa sana, hilo neno manake haliwezi likanibadilisha, haliwezi likanibadilisha hata siku moja. Kila siku nitakuwa naendelea kusema hivyo hivyo, naenda kanisani, naenda nasikiliza pengine mahubiri, naangalia pengine video mbalimbali za mafundisho, afu nasema tu huu ujumbe unamfaa mtu fulani. Hiyo sio manufaa yaliyopo katika mafundisho na ujumbe wake. Ni mimi kuchukulia kwamba ujumbe huu unanifaa mimi binafsi, mimi binafsi kwanza. Swala la wengine, Mungu anajua namna atakavyowasemesha. Kama kuna kushare na wengine ujumbe mzuri, sawa, ni vizuri, lakini cha kwanza nione kwamba ujumbe huu unanifaa mimi. Nisianze kusema huu ujumbe unamfaa mtu fulani, hapana. Sawa ndugu yangu. Kwa ndugu yangu, ni kuombe sana sana sana, ni jambo la msingi sana, ili uweze kupata mafanikio, mabadiliko, uweze kupata matunda ya mahubiri, ya mafundisho mbalimbali. Sema kwamba ujumbe huu unanifaa mimi. Ukisikia pengine mahubiri yanahubiriwa kuhusu habari fulani ama jambo fulani ama kuacha jambo fulani, usianze kuwaza kuhusu wengine. Jiwazie kwanza wewe. Jiwazie kwanza wewe, ona kwamba ujumbe huu unanifaa mimi, ni kwa ajili yangu, kwa sababu wewe ndio uko hapo, wewe ndio unautazama, wewe ndio unasikiliza. Tumsifu Yesu Kristo. Sawa ndugu yangu. Kwa hiyo nakushukuru sana kwa kuendelea kufuatilia tafakari hizi. Endelea basi kufuatilia na kushare na wengine, ili tuendelee kutafakari kwa pamoja. Asante sana, karibu katika video ijayo. Nice to meet you.